Danas ćemo raditi pokus koji se zove čarobno mlijeko. Za ovaj pokus nam je potrebno mlijeko, deterđent i boje za hranu. Prvo ćemo sipati mlijeko na dno posude. Zatim ćemo sipati kapljicu boje na površinu mlijeka. I uzet ćemo štapić koji ćemo umočiti u deterđent i prisloniti ga na površinu mlijeka i vidjet ćemo što će se desiti. Kao što vidimo, mlijeko je promijenilo boju u vidljivom spektru. I razlog toga je da znamo da je osnovni sastojak mlijeka voda. Pored vode u mlijeku nalazimo mnoge vitamine, proteine, minerale, ali i kapljice masti. Masti i proteini su veoma osjetljivi na bilo kakve promjene u njihovom okruženju, u ovom slučaju u vodi. I tajna razlijevanja boja je upravo u kapljici deterđenta. Deterđent ima bipolarne karakteristike, što znači da je na jednom kraju polaran, a na drugom nepolaran, te je osjetljiv na kemijske veze koje drže proteine i masti. I tu počinje zabava gdje molekule kapljica lete na sve strane po tanjiru, što nam je vidljivo u mijenjanju spektra boja, a molekule deterđenta prihvatit će se za molekule kapljica, tako da neke nevidljive reakcije u ovom slučaju postaće nam vidljive.